Nongeye kuguhereza ikaze hano kuri MS Trace TV kabisa. Niba ari bwo bwa mbere ukigera hano kuri channel nkubwira ngo kora subscribe, ubundi bwo ugenda urushaho kugenda wimenyera amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye. Nizere ko iyi weekend kabisa uri kugenda uyinjiramo cyangwa se uyisoza fresh. Kuri njyewe ibintu ni fresh byatari ibisanzwe ni Simba kabisa, nkabanje kukugezaho amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye. Aho no munsi amakuru yacu y'imyidagaduro turi buze kuyahera mu mikino, mubwira ngo kora subscribe kabisa, ugenda urushaho kugenda wimenyera amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye, cyane yuko rwose hano ari iwabo w'amakuru y'imyidagaduro, sinema, amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye mu mikino, showbiz, politiki, amakuru yose tugenda tuyageramo kandi tukayagezaho yizewe. Ayo wagiye wumva ajya azenguruka ku mbuga nkoranyambaga ndetse nayo uba ugiye kumva bwa mbere mu matwi yawe. Nibisanzwe nkuko nabikubwiye ni Simba. Ushobora kuba wajya kuri Instagram ukaba wamfollowinga Simba only, cyangwa se ukaba nyandikira na message. Facebook page nayo ni Simba only, ushobora kuba wajya ukanyandikira message, cyangwa se wifuza gutanga ibitekerezo cyangwa inyunganizi ushobora kumpamagara kuri 0791760870, ukabanyandikira kuri WhatsApp rwose ukambwira uko ubitekereza, ukabama igitekerezo uko ubyumva. Uyu munsi amakuru yacu y'imikino nk'uko nabikubwiye turaza kuyahera mu gihugu cya Tanzania. Ikipe ya Yanga, tujye twemera yuko umupira wo mu gihugu cya Tanzania uri ku rwego rwo hejuru bro. Ku munsi w'ejo kwa gatandatu nibwo habaga umunsi wa Yanga Day. Kugira ngo uyu ni umunsi uba buri mwaka, cyane yuko iyo shampiyona yo muri Tanzania igiye gutangira cyangwa se imikino muri Tanzania, amakipe agiye agira iminsi igiye itandukanye. Ikipe ya Yanga rero igira umunsi bise Yanga Day, aho uyu munsi bigiye kumurika abakinnyi bayo bashyashya cyangwa se ibikorwa byayo bishyashya bizagaragara muri uwo mwaka. Ariko ikipe ya Yanga umupira wo muri Tanzania ugeze ku rwego rwo hejuru. Ngira ngo nawe urabyirebera ku mafoto abakinnyi ba Yanga, amasuti bari bambaye, amakote. Urabona ko ari ibintu biri ku rwego rwo hejuru. Urabona ko umupira wo muri Tanzania umaze kugera ku rwego rwo hejuru bro. Umupira wo muri Tanzania umaze kuzamuka. Ngira ngo hano mu Rwanda ikipe igerageza kugira umunsi wayo, ngira ngo ni Rayon Sport. Rayon Sport ni igira umunsi wa Rayon Sport Day, ariko nawo reka turebe tubyitega amaso ko bizaba bimeze, cyane yuko ikipe izakina, ikipe ya Rayon Sport izakina na Vipers kuri uyu munsi wa Rayon Sport Day. Reka turebe nayo uburyo izamurika abakinnyi bayo. Ariko gusa kimwe mu byo nakubwira bro, umupira wo muri Tanzania uri ku rwego rwo hejuru, ibikorwa byabo advertisement biri ku rwego rwo hejuru cyane. Ngira ngo ni mu gihugu cya Tanzania. Tugarutse hano mu Rwanda, ikipe ya APR FC kuri ubu ngubu yamaje kuba rwose yongera Adil Mohamed, yamaje kubimwongera imyaka 2, cyane yuko rwose uwo bita Afande Mubaraka Muganga yatangaje yuko imyaka 3 bamaranye n'uyu mugabo Adil Mohamed, avuga yuko rwose yashimye ibikorwa by'uyu mugabo yabahaye. Gusa zimwe mu nshingano rwose uyu Mubaraka Muganga yategetse kuba uyu mutoza w'ikipe ya APR FC Adil yategetse yuko rwose ikipe ya APR FC mwaka yagira mu marushanwa ya CAF yakita igihe nk'uko nari mbikubwiye nuko Afande Mubaraka Muganga yategetse rwose uyu mugabo Adil Mohamed yuko agomba rwose kuba yagera mu matsinda ya CAF Confederation Cup, cyane yuko ikipe ya APR FC buri munsi yitabira musikaviramo mu majonjora. Ikipe ya APR n'ibisanzwe nayo yamurika abakinnyi bayo bashyashya biganjemo abakinnyi bazakina muri uyu mwaka season. Ngira ngo muri kugenda mubabona abakinnyi bagiye batandukanye. Ishimwe Christian n'abakinnyi Clement, Ishimwe Christian yavuye muri AS Kigali, Clement nawe ava mu ikipe ya Rayon Sport, na Nkurunziza Ramazan. Ikipe ya APR FC nayo rwose ejo ku munsi w'ejo ikaba yaramuritse abakinnyi bagiye batandukanye. Ngira ngo dukomeza amakuru agiye atandukanye y'imikino, nuko rwose ikipe ya Liverpool tayari umunsi wa mbere wa shampiyona amanota 2 tayari yataye ku ikipe ya Fulham. Byari byoroshye cyane rwose uwo bita Mitrovic kuba yabakubita igitego, ndetse no bita Nunez akaza kwerekana yuko ikipe ya Liverpool itigeze yibeshya
aza rwose kwishyura igitego birangira Fulham inganya n'ikipe ya Liverpool, cyane yuko Liverpool rwose ngiye mvuga yuko ni nayo yabaye igitambo cya weekend. Ikipe ya Liverpool rwose yabaye igitambo cya weekend gutangira itakaza amanota 2. ngira ngo murabyibuka sezo ishize ikipe ya Liverpool yabuze igikombe kubera inota rimwe yari iri hagati yayo na Man City. None tayari yatangiye guta amanota 2 ku munsi wa mbere. Gusa ntawavuga ko Liverpool ntawayicira iteka Liverpool yuko bitakunde ko iki gikombe yagitwara. Gusa gutangira guta amanota 2 tayari ku mukino wa mbere hari ubundi butumwa ubugaragaje. Ngira ngo shampiyona zagiye zikomeza, mwagiye mubibona yuko ikipe ya Arsenal niyo yafunguye Premier League rwose ikipe ya Arsenal iza gutsinda ikipe ya Crystal Palace ibitego 2-0 bifashijwe mu ikipe ya Arsenal no bita Gabriel Martinelli, umusore wagaragaje performance iri ku rwego rwo hejuru, ndetse no bita William Saliba. William Saliba abantu benshi rero mumenyereye mu gihugu cy'Ubufaransa. Gusa uyu musore rwose yaje kuba yigaragaza, ngiye mvuga yuko ari nawe wabaye man of the match kuri iyi match, cyane yuko uyu musore yigaragaje ku rwego rwo hejuru. Nibutsa yuko iyi ukomeje gukurikirana ni MS Choice TV, mubwira ngo kora subscribe kabisa, ugigenda urushaho kugenda wimenyera amakuru agiye atandukanye, showbiz, entertainment, cinema, amakuru y'imyidagaduro agiye atandukanye, showbiz, politiki, aho tugenda tugezaho rwose kabisa amakuru. Niba ushaka kuba update mubwire yuko rwose kabisa ushaka kuba wanyandikira kuri WhatsApp, ushaka kumva igitekerezo cyangwa se inyunganizi, ushaka kuba wanyandikira kuri WhatsApp yanjye 0791 kabisa, ubundi bwo rwose kabisa ukaba wanamagana twavugana wifuza kugira igitekerezo umereza cyangwa se inyunganizi. Nizere ko ukomeje kugira umunsi mwiza, nawe utaha.